Sami, kaj delaš? To ni normalno. Oh my god. The moon becomes the sun. Everybody in the club give me a run. If you're ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for you. Let me show you. You want to move, I'ma show you how. V našem vsakdanu, ki je prepoln obveznosti, pogostokrat pozabljamo na ljudi, s katerim si ga delimo. Naše sošolke in sošolci, starši in skrbniki, učiteljice in učitelji ter prijateljice in prijatelji so ljudje kakor mi. Ne delijo naše vizije, naših idej, zanimanja ali spomina, toda vse želijo enako kot mi. Mir, srečo in spoštovanje. Z drugimi torej ravnajmo tako, kakor želimo, da oni ravnajo z nami.